Assalamu alaikum dostlar. Bugün 15 iyul Türkiye'de 2016 жылы 15 iyulda военный переворот болгон, askeri төңкөрүш. Ушул жерден башталган, артында Босфор көпүрөсү. Азыр болсо бул жердеги көпүрөнүн атын өзгөртүп 15 Темуз шехиттер көпүрөсү деп аташкан. Ошол 15 июлда каза болгон аскерлердин, адамдардын урматына атап. Азыр ушул жерде бир иш-чара бар экен, ошону көргөнү келдим. Бул жерден азыр текшерип киргизип атат экен. Бул жерде болсо ошо 2017 жылы, бир жылдан кийин кичинекей бир комплекс ачышкан, музей сыяктуу болуп. Бул жерде азыр телеканалдардын баары injured with the bullets from an armored vehicle captured by the coup plotters. He was sent to the hospital, but he became a martyr around 2 a.m. wearing the uniform. Geri gitsin almışlar, geri gitsin elini yapmak şifrelim. Onu oğullarından, analarından dilekler yeter. Yazın senin, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler beni. Gel. Mücadelenin 5. yıl dönümünde milletimizi tebrik ediyor. Bu zaferi kazanmamıza vesile olan şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve selamet diliyoruz. Davet ediyoruz. Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra güçlenmesi bir tasarruf değilse 2023, 2053, 2071 vizyonuyla yapılan ekonomik atılımlar, milli ve yerel teknoloji hamleleri bölgesinde ve dünyanın güçlü Türkiye'ye uydurmuştur. Türkiye'nin mücadele ruhu sadece Бул жер болсо музейдин кириши. Бул жактагы тигилген бактар болсо ошол ар бир өлгөн, каза болгон аскер кишилердин атына аталып тигилген экен парчалар. Музейдин кириши. Мынакей. Төңкөрүштүн хронологиясы бар. Качандай дуалдарга кантип башталган, кандай болгон. Ошол күнү танканын алдында калган машина экспонат кылып коюп койду. Мынакей танка машинаны тебелеп өтүп атканы. Аудиозвук менен чагылдырып турму танка кантип басып өткөн машинаны. Бул жерде болсо хронологиясы экен, тоже кайсы минутта, кайсы саатта эмне болгон жөнүндө. Бул болсо эртеси күн экен, 16 июль. Бул да болсо бир мотоцикл экен, ошол күнү ок тийген экен. Ошол күнү каза болгон адамдардын бут кийимдери экен. Мынакей. Бул жактан болсо тепкич менен асманга чыгып кетип атышат. Мааниси кандай болуп калат экен? Шейит болду дегениби же келечекке карап басып баратабыз деген маани кандай? Мынакей. Октор.
Tönkörüşke dayardık. Baştalgan uçuru bu. Bastırılmıştır. Eң ылдый этажында болсо дүйнөнүн тарыхы хронологиясы бар. Şu дүйнөдө болуп өткөн өзгөрүүлөр, революциялар, военный перевороттор, колонизациялык оор ошолушулардын баарын кысача жазып коюшкан. Christoph Kolomb 1492 yılında Avrupalıların henüz bilmedikleri bir kıtaya ayak bastığında aynı zamanda kolonyal sömürgecilik dönemi başlıyordu. 1492'de başlagan eкен kolonyalыk başkaruuculuk. Christopher Columb'dun Amerika'ya barışı menen. Dünya tarihinin gördüğü en acımasız sömürü sistemi Amerikan yerlilerinin ve birçok medeniyetin sonunu getirdi. Yeni kıtada yaşayan 80 milyon yerliden 70 milyonu katledildi. Aztek, Maya ve Inka medeniyetleri tamamen yok edildi. Yok edilen yerlilerin yerine iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek için Afrika kıtasından gemilerle milyonlarca köle getirildi. Sadece 150 yıl içerisinde Afrika kıtasından Amerika'ya taşınarak köleleştirilen insan sayısı 11 milyon. Amerika kıtasının yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla Afrikalı kölelerin iş gücü Avrupa'ya büyük bir zenginlik kazandırdı. Bu zenginlik sanayi Avrupalılar başlagan kolonyal en büyük etkenlerinden biri. Sistemаны Amerikanın barıp basıp alışıp ошол жердеги жергиликтүү элдерди өлтүрүп, andan кийин жумушчу күчү керек болгондо Afrikadan алып барган экен кулдарды. Kurma mücadelesini de beraberinde getirdi. Sanayi devrimiyle hızlanan sömürgecilik yarışı
Avrupa ülkelerini yeni ham madde ve pazar arayışına yöneltti. Bu daha yakın ve daha karlı bir alternatif olan Afrika kıtasının tamamen işgaline neden oldu. Afrika kıtası 1885'te Berlin'de düzenlenen bir toplantıyla sömürgeciler tarafından resmi olarak paylaşıldı. 1885 yılı Avrupa bölüp alganken Afrikаны. Açlık, sefalet ve kitle Ошол учурдагы чоң мамлекеттер Француздар, Англичандар, Итальяндар, Испандар, Португалия. dinleri, kimlikleri yani maddi olmayan varlıkları da ellerinden alındı ve çok büyük bir asimilasyon dönemi yaşandı. Dünyanın birçok yerini işgal eden ve sömüren devletler sonunda sömürge toprakları sebebiyle birbirleriyle de savaştı. İkinci Dünya Savaşı'nda 55 milyon insan hayatını kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'da 40 milyon, ikinci Dünya Savaşı'da 50 milyon. Süregelen sömürgecilik zihniyetlerini metot değiştirerek devam ettirdiler. Emperyalizmin yeni sömürü tarzı böl, parçala, yönet kavramları üzerine kuruldu. Sömürülen ülkeler özgürlük ve bağımsızlık için seslerini yükselttiklerinde sömürgeciler tarafından kanlı bir şekilde bastırıldılar. Tepkiler daha da artınca manda ve himaye kisvesi altında sömürülenlere yarı bağımsızlık hakkı tanındı. Aslında bu sömürgeciliğin isim ve şekil değiştirerek sömürü Мынакей картада көргөзүптүр. Колония болгон мамлекеттер. Мынакей күчтүү мамлекеттер. Бул жерде болсо Лауренс Осман империясыны, баягы Осман империясына каршы арабтарды келип, ар кандай жалгандарды айтып, ар кандай убадаларды берип баш көтөрткөн экен арабтарды Осман империясына каршы. Ошентип Birinci Dünya Savaşı'ndan keyin Osmanlı imperiyası çok болгон. Бул кишилер болсо колониялык саясатка каршы чыккан падышалар, лидерлер. Бул жерде болсо Түркиянын тарыхындагы төңкөрүштөр экен, революциялар. 1960 жылы премьер-министр Аднан Менделес деген кишини Adalarda даргасы өлтүрүшкөн. Ошол кишинин хронологиясы экен. Бул болсо колония болгон өлкөлөр экен. Америка, Перу, Филиппин, Индия, Африка, Австралия. Бұл музейдің açılışı екен. 2019 açılыптыр, 2017 емес. Мына ушул жерде эле кичинекей бир хронология бар экен. Окуп чыксаң зерикпей, дүйнөнүн саясатын түшүнүп калат экенсиң жеңил элечи. Чоң күчтүү мамлекеттер жөн эле колунда бизге окшогон кичинекей мамлекеттер курчак экенбиз да. Мынакей. Перевороттор тоже. Бул жакта болсо ар кандай саясий оюндар кыскача түшүндүрүп жазды, сону жазды. Келип кеткиле. Жаш балдар жүрөт. Ушундай жерлерге жаш балдарды алып келип турган жакшы го деп ойлойм мен оюмча. Себеби мындай адамдын патриоттук сезимдери ойгонуп, мекенге болгон сүйүүсү күчөйт экен. Мен мисалы үчүн кыргыз болсом дагы мындай бул жердеги атмосфераны көрүп мындай толкунданып башкача болот атам. Ок деген каска экен. Төңкөрүш башталганда Эрдоган Мармаристе болот. Анан уккандан кийин кабарды жаңылыктарга чыгып, ушул журналисттин телефону аркылуу элди көчөгө чакырат. Ошол телефон экен. Kim bu biliyor musunuz? Ha? Kim bu? Bir tane şey çok güzel. Ömer Halis Ömer Halis Demir'in köpeği. Ömer Halis Demir. Бул болсо ошол күнү колдонулган пулялар экен. Чыгышта болсо бул жерде кичинекей китеп дүкөн бар экен. Китеп алып кетсеңер дагы болот.
Түркиянын акыркы 100 жылдыктагы тарыхында 8 жолу ушундай элдик көтөрүлүштөр же болбосо баягы военный аскерий төңкөрүштөр болгон экен. Биз болсо акыркы 30 жылда канча жолу кылдык? 3 жолу кылдык. Өнүгөл эми болду. Биз дагы ушинтип 3 революция болду. Баарыны эскерип мындай бир чоң комплекс курсак, жаш балдар алып келип турсаң, жаш балдардын мамлекетке болгон сүйүүсү, патриоттук сезимдери өзгөрөт деп ойлойм. Билбейм, мен азыр бул жерден келип таасирлендим. Азыр бул жерден чыктым, эми тиги Султанахмет жакка барам. Ал жакта элдер кандай майрам эткенин көргөзөм. Аке, бул жакта байрак сатып атат.